Kawai naki cooperation kabaka jela ka don kala ban syakran baka telot hakarukom tre kam jongka nakapor sakapor. Hendrai kala longpat ka jingker khu nakabenta kitu ki brio ki bayeng halaki jongki kijan bat khamtam kitu ki badan haki self help group. Kadai ka cooperation kadai ka bala rim bat yakala itu kum ka Meghalaya State Cooperative Marketing and Consumers Federation Limited Mecofed. Hadian ka jingla ban yo jing itu na ka jing penrung kerteng hapo ka Meghalaya Cooperative Societies Act khat kandai spa nyopsan nyopnrio ka Mecofed kadai ka Autonomous Cooperative Organization ka bala penyat da ka Board of Directors. Haka jing wat jing tip lala ban sngorthu baling ba ka Mecofed ki babon ki samla ki la yo e ka lat haka penta ka jing yo kam yo jam bat om tangkata kala kentiru ya ka yo ka kot jong ki pat ba nong rap ka jella. Halor jong kani nakaliang usulong mil ukro ka atiar ula yo ban sakhi ya ka wegisnat trekam jong ka Mecofed ya ka bala tip kum ka food processing unit ka badan ha mau yong japung bat syam ya ka jing yo lat ki khon samla ha ka yo kam yo jam bat kini ki samla ki badan la ki sap kerpang bat da ka jing syampang ya ka kam ki la la ban penmi ya ki babon ki musla ki ba pennon kam ha ka shat ka tiu nolor ki waipan ba ken thop lang ru ya ka ngap. Hakani ka jaka ki pendon kambek ya ki marap na ki dong rap na po ka jela bat ki marap ki kenthop na do usla terpat usenrai using ki somen ken bat shibun ki weipat habapoi ki marap ki te ki nong rap ki da that ter khong bha haswa ban teliat ya ki hado ban pen kala powder bat ki sa thap pat hapo ki machine na ka banta ban song ya ki te ki mar haki badon ki benta bat hadien ki sapanyat yo syaki babon ki benta jong kanong ba bat kumjuru wat chabar jong ka jela. Habayo banyakran bat kita ki nong try ki la penpau ya ka jingman ya ka jing plelat jong ka food processing unit kabala ai kam ai jam ya ki bakin la ban penmet penbiang ya ka yeng kasam bat ki la ya thuru ba ka jing siu ka baki yo ka dei na ka jing la ban penyat yo ya kita ki mar ki bakisna ha ka ka unit. Ya kini actually the planning and layout produk kan ina sang house nam aja apa dia buat habang pilih company kini kadi haus nam aja aku we hapasan tu ke January ni kong hi ka jing tu ke jing kadi ba ni la ban ya rapi kinong la ben ka lang ban employment mo nama ka unit hi ka aim syakata bangi nama ka aim juga office ka society ke jing kadi ba ni ya rapi kinong la di bangi set up ke diru bangi la ban ya rapi kinong la bangi thie ke ma ki bangi la process hangi ba bangi dia ba syukur kajingat lenti jini hawa have for bang sedang kini kam de ke besok moamba ki bubon ke ik bani ni sham ti hadin pare habani la stang la sang banwa ikila lenti kumno bani la ban promote ikini ki products ki jini ti suki ni daka jini dap chung ki ka tu ka ni la ban promote henry menta pare ni kan ba kini ki products ki nang yat ha shak man lada kajing kashan mo ni yo di nilaban ng penyat shoot supply. Kadi ka kam ka ba kadi ka hard work ka jini mo kan kata ka hard work ka bani ni le kan kanong ko siya. Henry haba ni ipade nagling ba kini ki produce ki jini na po Meghalaya ki bani laban produce ni laban di na makidi ki locally products di kanya yo hi na makibubun hi kin ko abe kini ki original products ki natural products ki jini kumai tibam takari ka por ba kudu kam kudu jam halu kan no longa jingker kui pi shisha ha bani sa kani kalong shisha ka jingker khu na mar babon hi nani ki youths mo ha kani ka jok government ki bon pa ni nim don jam ha bangi wat ke le hindi da ka kini ki lat ke linti ba ai shin pre ki babon hi ki yo ai ka jingmen toy ban yo ai ka kam ka jam ti ka jingka pa ka jini la dangi yo shisho ka jingka shan ni la ban expand ni kani ba do ni dang la ban employ shisho ki yo somalet hi ni yo ni uro somalet ke ba ding la wan ra na ki no da jini hamni ni shile ka sorting ba ni sa pa ka kum ka grants ka ban dang kam ti kini ki branded products jini ba ro pade ni shin ki raw materials ki no da ni sa process ba hamni ki grinding and packaging ki ani po kami ka processing plan baru ya kangap ni wanra ni ki farmers ki jini ki bani ni jushem ya kangap pat hani bani shifter di filter ka pat ni pat ka atun naga leng jung sarkar ka jingrap ne hadu mentahi ti ngim dayo kata ka jingka shan mo ka bani de banyo nding ka jing snow ka jingka pa ka jing da ka ya ka shan hi ni ti ni dang la ban ya cha pun shoi ka kam kum sibenta ban
dang yarap isu iginong rap atau pibu nam ka jingkerpat ya ka government bahkan kerjaan kenang ba pir bini em kinong rap kini em nakaliang jini katahi kalong mo kajingkerpat kajini ba nakaliang jong kasarkar kan kerjaan lamini kenang bani ru inang naban namar balik ke ibadi ibadru milaban yarap nang daladi aladi mo jisio te hangni nang ibadri namar bay kumtahi mo kajing kasan kamdadan kata-kata dekat kabangini dia daladi ladi ni yarap de tu jinyo ibadri ni sio kinong tre pasti sikini kapoi sampo hajare shibana ti kini kimar pi pinya yub tang ni silong na sabar jong megaleru sabar jong meghalya ru mentai ni lao wilaya yogi ki production nang le pila ni tu kum jelayu ki boboni grisha assam shatura shmizoram di mentai nang le ka bala bagi nang pensapyang shosho shakiwi pat ki jala kini punya all over jangka shillong meghalaya ru dan kiran ki bahasa semen Shatarsab, Hosanram, Shadeshapo, Joy, they kidan Shadeshapo, Happy Valley, Barakaki Kona, Jangka Shillong. Hadu kan nuga demand ikini produk kalau Kani ka demand ka Shung Hakayo, yang dan kebun, dan pak ka kandian. Nama bo di utama ba kandian ha zani kan. Utama chiliro nama bo sab ha. Mani grind nama kidin ke iba khanya. Kata pedang tenang yo usah ha. Jadi ki ginger powder ro, jadi bi us inkasi. But no samara ro recently ni dang susdang. Dan launch ki ba what ki ba sanin ka ki ba sporting ka ni dang. Yo toro ya ha ka market number 1 ni grind. Ni samara ro today ba samara bana pa Meghalaya. dan em ga jing salon pat skiwi pat ki jela je kini ki produk ki shatwi ki jela ni ta recently na pha sha pa dali ro. Gidan ki ba shum shapo Bihar, Assam, but pa Mizoram. Like Meghalaya dan ka response na ki customer kalong no ka response ke kong ki biang ha. Nong ki mar ki jami nang ne ka ki ba use ki on ha. Ki on ka bas. oh ya kini ki products pishim ni kinong rap hina Ki na kidan ki middleman na ki middleman ni la ban ni kya ga ki middleman. Nama ulah terpapa pada sinian, ni ulah terpapa jomni, ni ada tu basal di bawah, jadi kita kenal dengan ni. Jadi ni marga kan sipam ni kan, kami semua ni lehi punya, kata-kata ni kaya hati ki farmers kan. Jadi orang yang ini ada basdang ke season, ni orang ni dan kini. Dan kini kita bahagi bersih marga, kita empat dan kenal, kita empat sal. Kata-kata ni dan kita jadi kaya kini ki farmers. Sorkar kela penkela yo somret bat ula tepat kum umarram te nakaliang jopi por pitiet atau pi le yele no ne ki bu dor gi nong rap na En ki bu dor gi nong rap ne mar bo ne ula terpap ba ni shin hang ne ba lanjani ba tu la terpap lang ka kadang ka difference ma ka quality difference ka away ka ba kidan ki middleman ki bawan ai ki hapa marketing agricultural marketing ang ai ki le ko ki nong rap ai lang lagi am thau ba pinto kumbagi ki ot bina dia kumbagi thau ba ai lang ba ding ba ena ka kada long ban compare ka price kan ka ba ki ni ki marwari ki tu ki nong rap ane ki middleman ki wan ai ki marwari ka long different ban ka price ka ba ni pat ni ai number ba kumala ni jid ba tang kisla ma tang kisla on ding ba on dun ki kyang dan ki basal ki ai pengen le kumang karam ba ki nong rap ni shipen ni ki pet da de ka season ba fin atsla te ni kwa kan kini kisla te fila ban long jir lupa gitu kisla ambo na ka jam makipat ki bu hi kare jadi kan makna ba magiru kan yo long ka bai si ka bai or bai ma te ki bu hi maki ba ka change na ka season te pila benitu kan no kador ba kinorap ki bu sekilo ha ka ba minta kinarap ki bu san na san hundred ka katanang pe without ki logistic charges kan ini hampir connection dengan itu kinarap yo somren Someret izan ni la ada dengan ya dengan price yang someret kan magan ding teng kinarap ni yo new spa san ko ngale atau spa te dan ba udah kan yo new spa dan san ko entah ya kata tadi the price without logistic kan di products baru khat kidan new jai minta te ni na long ndai baru khat
ar new liki items kidam balong kidam lala kidam ki grams pa te baro khai pa ki lada ki shin individually pan ki products kidam abo khandai item Umar niyo na sakti na kaba i don ki tiba le supply nang thi te la don pa ki tiban no grab bale ko impa ban tempoi sang i Umar nang bari ru mi don kata ji kardan ba ni training ne ta ji te Umar na la kadok de Umar ding barwat na kanai ka ri si tu bi pol kelas slice bat mi pha i nang grab ba ki slice bat ki that hande la thiang pha bisa sim ma kata kador ba uni ular thiang bat is thu kilo bat is kata kador ma kinong rap Kador kan nu pi sim na kinong rap. na kinong rap kador te isam dik na mar haba kabaya dei ni mar ni nyat hi na po ka het sis Dong akas kilo kan nu pi yo yune. kilo di kunono ngatarai lai spa tam tari apo kasi kilo bagi peli kan dunabe ya kilo na ma uno kiwe saka edem ka ike dunabe ka gitu kilo Kadi ka kam ka tre tu ka long am ka jingkar khu ye pi. hoi nasno sarong hi kan ya kam nama ladang yo to umat bang yo hi bob ha bat ka jing ro kawan yang ni bat termen nang ni sakmat bat ini di mat ni di dan kacimpat dan nama de mar ba dan limbar bot apa jing yamat kinong bam kinong i namar dang iber tang kriat ru kelas tem ha kata ji set ji set ji uya pher kiwi ria dari ber no don ki sin rai ki ba ber teng thang teng u don jing tes u me ka don tes bat su ubi ba Nu pi grind yu ne pi packing akanur kompi la. oh yu ne mat suwa ba ni trai adu lai sit nang bom long ba kinong bam kinong di nang ba kin mar ki ber tak liat ru ula stem ba na mar ba ula lopon rani ba nen pelada baju kerang mal-mala kajing set ru kajing stem kaduna takadaw ini produk mbe ko basuk aduk lesin ya dan kamban kerang daw lani ba daw long best ai nang tu pading sa pendatang Malaysia Kanur ki no tre borok pi dan ni. di nong tray ngi kisinrang ni don laingot te pipin thai di don akngot di supervisor di iwai hi dia tri galong daungot Habayo banyakran berupa JSR Imli ubari manager jongkani kami Gelaya State Cooperative Marketing Consumers Federation Limited ulayathu baka jingtmu bakong san ban sengi katai ka food processing unit kalong ban plilat yaki khon samla ha kabaya day bat ka yokam yo jam bat kham tam e na ka banta ban kentiu yaki nongrap ka jella ha ka yokakot kham tam e kitu gi nongrap ki badon ha ki self help group bat ulapan paru babon sien kim la shu ban punhun ya baro ki kunhun ba pher Ini ke food processing nila warna hayu ke ni kamar dari Oktober aku kue di hadirin pengila warna ke ni kamar hayu dan kau melihat sini sport Silong Tura Juai dan lihat kuni namar ba iba ngin dadan itu juga balau experience ni kan food processing. Badan food processing kita juga di lokal di jongi di bom si melalui expose ini. Tenri dekat teamwork ni ya siang lang ya perkat lang kumnung ipon wandur bahkan long kebabian. Di kene kerja apa moyong kerja ba kalau besar sokar mengiti tiktuk gudam ibadan ro wong kodaung kidiki bentar di baga sopar ka lerap hakadur juga lun bat kasop sedih kendiat ka ekstra komen ke ikini bentar di badai hapo ka processing unit kidiki infrastruktur hi lagi ke kodaung ro ngilalong
ngila renovate di kodam. Nama kodam udah belarin renovate, ngila pengundur, kalong mentah. Di ketut tadi ka benta ka baka mikofet nakat nakafon bakadon ka su generate ka su invest ya ketu ka unit di nada hadong ku badon ka kadai ka benta ba ka lehi nadong nambali ngile kani ba kibun bahag society bawan ang ba le kumoy di kinongrat hanong kendong pai kinang ringap kiba bun yewan ni hadu bangin apan pediak namar ni ke market mentang gede ya sedang bumi museum sistem aban market sebab tementang la sedang ban pigok ni pediak de asam rohi kohti la sedang introduce ni produk tambah impat yo footing misram la sedang yo tambah kita problem kat ni pada market han Manipur la sedang banyo atau kami problem ini la suja ndu tementa ko bakalong menta kini ki produk jungi ngila pengkre lada sukar ke era pan kamera la no po meklehaus ko kata te ngin persiang hi no bangin kam penhe kene ka yu namar balai ba ka state ini kadai baret tujuan kemarin mindala ada ban expand ni kanega activity ini apdeng jong ke competition buat kiwi company di idun kam penhe ega yu ba lapnung no nila taket ba with the present employment ka ba kini lokal sudah bagi NKJT nadu machinis nadu ini di food supervisor nado ini marketing baru gede gibel gibala yong recruit iba kidon lah kajong talent di nak persiang mentaban expand sekol kata ada liru ngeladan hingga kontak tambah mission sistem balai ba kaneka logistik very high taman kamar nang ikoti kador teng we have to bear from our own font imla kaban tinak tarau ka sistem ha te kawai lu gini company ki ba don na koti nile persiang banya test te bang ipet nak daw jong competition bat kawai ba kita ya sedang kampat yo ga roots ding o yu tin dala speed imat idon kamru ban yo ka support na komen ni ka badai ba kan ga food person ni ba namar namta trading ikin norat ni hikai norat kuno ban improve ya ka quality of work ikin norat kayaknya sa tepat ikini ki black paper hikai norat kuno begile namar batin teng norat kuatan production ring ong boy quality itu page stage jentia asam pong mupliang mila persiang au gonora what jale ban mix plantation don deteng superior creek mix ban de aju ya dong nang ban yo ekat dor bahe umta di kom jale Aduh. bakalong long kador jong kini gi namar kini badon lagi kini ki farmers process point ibu digibel di lokal itu ba ni ay ki dari insentif bagi procure di material di kador ketemu nyiapan suatu lang bagi nogat bat kawai long nakaliang ini ngimtiet you nogat nogat long ba free ndai bangin tiet iki bandon agreement deh namar kiru ni nogat yang komplit kembali kador ngidi ban suhu pada cost of raw material kadi balong sustainable mau lada pergi we kador kapor kebangi melasi bantiet namar ka cost of finished product kalong very high ni hapan sange ya gini kayu gigi support lada gigi support ini jika cost factor katamu
ngiru support iki tingiru ha kaju ko por ngi ban improve kan long sustainable ke em kador bu bin nong martek ba long balong snem balade ni thiet me ki local market kador kalong life sao arpupra kondai tingi kumno bangle ni train ni gitu norap ban le good grading le kumno ni pergi ke kador ni ni thiet ni so tepat mani kan no sanpo si keji ayo yondi kan no life san du kampo kador life arpupra kondai kunta namar ngiru istu kono setepat bidang la ban kobat tengi sakabakit nanti na sus plus cost of the raw material nanti at bapoy hangi po pat labor itu teng adus sanpo sao sanpo sanchi lo orang poy